Саламатсыздарбы достор, Кыргызстан валюта каналына кош келиңиздер. Бакай банк доллар 83, евро 81, рубль 1 сом 30 тыйын. РСК банк доллар 82, евро 80, рубль 1 сом 28 тыйын. Эко Исламик банкы доллар 81, евро 78, рубль 1 сом 28 тыйын. Байтушум банк доллар 82, евро 80, рубль 1 сом 30 тыйын. Дос Кредо банк доллар 81, евро 80, рубль 1 сом 28 тыйын. Кыргызстан банк доллар 82, евро 81, рубль 1 сом 28 тыйын. Компаньон банкы доллар 81, евро 79, рубль 1 сом 30 тыйын. Азия банкы доллар 82, евро 80, рубль 1 сом 30 тыйын. Финка банк доллар 82, евро 81, рубль 1 сом 30 тыйын. Оптима банк доллар 82, рубль 1 сом 31 тыйын, евро 81. Каналды колдоп, видеого лайк басып, катталышты унутпаңыздар.